One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Forget the marriage workshop. We'll just do kirtan. That's better. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani. Staliuką išneš. That's okay. Either way. Can, over there, bring your chairs and put them in here. Gal galit pasislinkti tenais, kad matytų visus, prašau. His Grace Mahatma Prabhu ki. Oh, Hare Krishna. So we have some marriage myths. Taigi mes turime santuokos mitų. Yeah. I think they're only myths in Lithuania, Taigi manome, kad tai tiesiog mitai Lietuvoje. mostly in Lithuania. Pagrindė Lietuvoje. And I will facilitate, and I would ask my wife to speak first. Taigi abudu jie ves šį seminarą, bet žmona kalbės pirma. Everything I know about marriage, I learned from her. Ir viskas, ką išmokau apie santuoką, tai išmokau iš jos. Okay, all right, okay. So we have some, these are observations. Taigi mes turime tokių pastebėjimų. Oh yeah. Psychologists are bogus. Taigi psichologai ar bogus. If you have marital problems, Jeigu turite šeimyninių problemų, you need to chant more japa jums reikia kartoti daugiau džepos and suffer in marriage. ir kentėti šeimoje. Sound like a good program? Ar tai skamba kaip gera programa? She wants me to get in trouble first. Okay. So, there are 6 symptoms of surrender. You'll find them in Chaitanya Charitamrita. Taigi Chaitanya Charitamritoje yra 6 atsidavimo simptomai. And the first symptom is to do whatever is favorable for bhakti. Ir pirmas simptomas yra daryti viską, kas palanku bhakti. And the second one is to avoid what's unfavorable. Ir antras yra vengti to, kas nepalanku. So, we can apply that to marriage. Taigi mes galime tai pritaikyti šeimoje.
You should do what's ever favorable Mes for turime, your marriage and avoid what's unfavorable. mes turime daryti tai, kas palanku santuokai ir nedaryti to, kas nepalanku jai. So, here, I'll give you a visual answer to this. Taigi duos jums vizualinį atsakymą. If I chant Hare Krishna, Jeigu kartojame Hare that's the Krishna, left side or your right side, it should solve all my problems. taigi jeigu kartojame Hare Krishna, tai turėtų išspręsti visas mūsų problemas. Right? Taip? Does anybody have problems? Ar kažkas iš jūsų turi problemų? Does anybody chant Hare Krishna? Ar kažkas iš jūsų kartoja Hare Okay, Krishna? so we need clarification. Taigi mums reikia paaiškinimų. Part of the problem is if I have a problem, it gets in the way of me chanting purely, so then it can't solve my problem, and it's a vicious cycle. Taigi dalis problemos yra ta, kad jeigu aš turiu problemų materialių, tuomet tai trukdo ir mano kartojimu ir tai yra tiesiog užburtas ratas. But if I address a problem that is problematic to my japa, then my japa gets better, and then the problem gets better. Bet jeigu aš skiriu dėmesio tai problemai, kuri stovi mano džapos pagerinimo priekyje, kliūtyje, Then, tuomet viskas pagerėja. and as the problem lessens, my japa gets better. Ir jeigu sumažėjo problema, tuomet džapa pagerėja. You understand? Ar So suprantate? sometimes the problem is I can't chant good enough japa to solve my problem because I have a problem that needs to be directly addressed. Taigi kartais yra tokia problema, kad turime kažkokią problemą, dėl kurios negalime gerai kartoti džapos, todėl reikia susitvarkyti, susidurti su to problema ir išspręsti. But Prabhu, if I just chant japa, won't it solve all my problems? Bet prabu, jeigu tiesiog kartosiu džapą, ar tai neįspręs visų mūsų problemų? You know who Bhakta Burfi is? Ar žinote, kas yra Bhakta Barfis? Bhakta Burfi is a character I created. Taigi Bhakta Barfis yra toksai personažas, kurį lektorius sukūrė, Who misunderstands everything. kuris viską neteisingai supranta. Bhakta Burfi is a bona fide fanatic. Taigi Bhakta Barfis jis yra bona fide fanatikas. So, Bhakta Burfi has not taken a bath in 3 weeks. Taigi Bhakta Barfis nesiprausė jau 3 savaitės. You say, Bhakta Burfi, like, why haven't you taken a bath? Taigi Bhakta Barfi, kodėl tu nesiprausėjai? And Bhakta Burfi quotes a verse from the Bhagavatam. Ir Bhakta Barfis pacituoja posmą It iš says- Bhagavatam. If you do bhakti, all good qualities will develop. Ir jis sako, jeigu jūs praktikuosite bhakti, visos geros savybės išsivystys. Gradually, right? Gradually. Palaipsniui. They will develop gradually, right? Taigi jos It's right išsivystys palaipsniui. And if you're not a devotee, you have no good qualities. Ir jeigu jūs nesate You know that atsidavęs, verse? tuomet nesate geras. Anyway, at least you should know the English. One who's a devotee develops all good qualities, and one who's not a devotee, what good qualities do they have? They just want to enjoy the world. Taigi, ar žinote tą posmą, kad tuomet, kai praktikuoja bhaktas atsidavimo tarnystę, tuomet išsivysto visas savybės geras, o jeigu ne, tuomet nori tiesiog tenkintis. So Bhakta Burfi says, Taigi, Bhakta Barfis sako, Prabhuji, prabudžiai, all good qualities develop visos geros savybės išsivysto, by doing devotional service. atliekant atsidavimo tarnystę. And cleanliness is one of the good qualities. Ir švara yra viena iš tų gerų savybių. So, when the quality of cleanliness develops in me, I will take a bath. Taigi, kuomet ta švaros savybė atsiras manyje, tuomet aš ir nusiprausiu. What's your problem? Kokia yra jūsų problema? What would you say to Bhakta Burfi? Ir ką jūs pasakytumėt Bhakta Barfiui? You'd say, Bhakta Burfi, you're probably eating too much burfi and your brain's not working. Tuomet jūs turbūt Right. pasakytumėt Bhakta Barfiui, jūs per daug valgot barfių ir jūsų smegenys neveikia. You would say, Bhakta Burfi, if you take a bath and you're clean, it will help your bhakti. Jūs pasakytumėt Bhakta Barfiui, jeigu jūs nusipraustytumėt, jūs būtumėt švarus you ir tai could- padės jūsų bhakti. You could replace that Jūs galite tai pakeisti with any problem you have.
su bet kokia problema, kurią turite. anger, Pykčių, impatience, intolerance, taigi nekantrumų, netolerancija, resentment. neapykanta. Bhakta Burfi, you should control your anger. Bhakta Burfi, jums reikia kontroliuoti savo pyktį. Just do bhakti. Tiesiog darykite bhakti. Eventually the anger will go away. Ir palaipsniui tas pyktis išnyks. But Bhakta Burfi, you're going to offend so many devotees, you will go away. Bet Bhakta Burfi, tuomet jūs įžeisite tiek daug asidavusi ir jūs išeisite. Bhakta Burfi, you need to work on your anger. Bhakta Burfi, jums reikia dirbti su savo You need pykčiu. to address this issue. Jums reikia susidurti su šia Bhakta Burfi, problema. you should let go of your resentment towards the devotees. Oh, it'll go away someday. No, you need to work on it now. Taigi Bhakta Burfi, jums reikia paleisti savo nuoskaudas su atsidavusiais ir tuomet tai padės. Bhakta Burfi, you have a problem with your marriage. Taigi Bhakta Burfi, jūs turite problemą su savo santuoka You need to work on it ir jums reikia su tuo dirbti. because it's going to be a problem for your bhakti. Nes tai bus problema jūsų bhakti. How many of you have had problems in marriage? Ir kiek iš jūsų turėjo problemų santuokoje? How many of you found it problematic for your bhakti? Ir kiek iš jūsų galvo, kad tai problematiška ir tai trukdo jūsų bhakti? Hare Krishna, Hare Krishna. How can my wife say that? Hare Ram, Ram, Ram. I can't believe it. She's so bad. Hare Ram, Ram, Ram. I don't know why I married her. Hare Krishna, Hare Krishna. That was the biggest mistake of my life. Hare Krishna, Hare Krishna. Taigi kaip tai mano žmona taip galėjo pasakyti? Tai How many of you have done that with your japa? Yeah. Kiek iš jūsų taip padarė su savo unresolved džiapu? issues come to infiltrate your bhakti. Taigi neišspręstos problemos trukdo jūsų bhakti. Do you need help in your relationship? Taigi ar jums reikia pagalbos jūsų santykiuose? I can't answer that. Some of us do. Aš negaliu to atsakyti, kai kuriems iš jūsų reikia. I know when I got married, it was like a lot of things to learn. Ir kai Prabhu susituokė, tuomet buvo daug dalykų, kuriuos reikėjo I išmokti. could say I needed all the help I could get. Ir sako, kad reikėjo visos pagalbos, kurią tik galėjo Right. gauti. There's a lot of things I didn't know Tai yra daug dalykų, kurių nežinojo about women, apie moteris. but there's a lot of things I didn't know about myself. Yra daug dalykų, kurių nežinojo ir And apie save. And I found sometimes when I was a younger married man, I would get upset and I would act like I'm 6 years old. Taigi, kai buvo jaunesnis ir buvo santuokoje, kartais jausdavosi taip, kad nusimindavo ir elgdavosi kaip 6 metų vaikas. Yeah. Have you ever acted like you're 5 years old? Ar kada nors jūs elgėtės, lyg būtume 5 metų That amžiaus? wasn't fair. You can't say that. I'm going to my room. Tai buvo tai neteisinga, negaliu to sakyti. That's not good for marriage. Tai nėra gerai santuokai. We have to learn how to communicate. Tai reikia išmokti bendrauti, komunikuoti. Prabhu, we need to talk. Taigi, Prabhu, mums reikia I pasikalbėti. don't want to talk about it. Aš nenoriu apie tai kalbėti. Just do what I tell you. Tiesiog daryk tai, ką pasakiau. I'm in charge here. Aš esu už čia viską atsakingas. These kinds of things come up Taigi, tokie dalykai iškyla and they santuokoje create problems. ir jie sukuria problemas. And in some cases, we're going to need help solving those problems. Ir kai kurios atvejose mums reikės pagalbos išspręstas problemas. And maybe it's another devotee. Ir galbūt tai kitas atsidavęs, Maybe it's a counselor, Sorry. marriage counselor, galbūt tai yra mentorius santokos or a therapist. arba psichologas. But if it helps us, and it's the only way we can do it, then we take that help because it's favorable for making the marriage better. Bet jeigu tai mums padeda, tuomet mes priėmė tą pagalbą, nes tai mums padeda pagerinti santuoką. Ir tuomet tai palanku. Whatever is favorable for bhakti, just see it as part of your sadhana. Ir viskas, kas palanku bhakti, tuomet matykite Why kaip not? tai kaip savo sadhanos dalį. Kodėlgi ne? If it helps you, it's favorable for your bhakti. Ir tai jums padeda, tai palanku jūsų bhakti. Yeah. If you need help in a marriage and it's favorable for creating the right environment, why would you reject it? It doesn't make sense. Ir jeigu jums tai padeda santokoj, tai kodėl jūs tai turėtumėte atmesti? Actually, this was just an ad for my wife. She's a marriage counselor, so you can line up after class, Iš tikrųjų tai buvo tiesiog make your reklama appointment. žmonai, nes ji yra vedybų konsultantė.
Yes. Well, imagine you have a really bad toothache. Įsivaizduokite, kad turite labai skauda jums dantį. Someone with a lot of common sense who cares about you a lot says, well, why don't you go to the dentist and see what's going on? Ir kažkas, kas turi sveiką nuovoką ir labai jumis rūpinasi, gali pasakyti tiesiog nueikite pas dantistą ir pasirūpinkite tuo. And then you say, no, I'm just going to wait and see what happens. Ir jūs pasakysite, ne, aš tiesiog palauksiu ir pažiūrėsiu, kas nutiks. And it gets worse, and then you take some kind of painkiller, but then the painkiller wears off, and it's still there. Ir tai vis blogėja, ir tuomet jūs išgeriate kažkokių nuskausminamų vaistų, bet vis tiek tai nepraeina, ir tai vis blogiau ir blogiau. And that same good common sense person who cares about you says, why don't you just go see the dentist? Ir tas pats žmogus, kuris turi sveiką nuovoką ir jumis rūpinasi, tuomet sako, tiesiog nueikite pas dantistą. But you keep waiting, maybe you don't want to spend the money on the dentist, or it's so far you don't want to spend that much petrol on the car to get to the dentist, or some other what seems to be a legitimate excuse for going to the dentist. Bet jūs tiesiog laukiate, vis toliau nenorite leisti pinigų arba per toli važiuoti ir turite tam tikrų pateisinimų ir vis nevažiuojate pas dantistą. So you wait and you wait and you wait, but the pain never goes away, it gets worse. Tai jūs laukiate, bet skausmas niekur nepradingsta, jis vien tik blogėja. And so eventually you do get yourself to the dentist. Ir galiausiai jūs nueinate pas dantistą. And you have a terrible cavity, and the dentist goes ahead and does the procedure to remove the cavity. Taigi ir dantis yra sugedęs ir tuomet dantistas atlieka procedūrą, kad tai pašalinti. And it's like, I feel so much better now. Tuomet jūs jaučiatės, kad tai jums labai, jūs jaučiatės žymiai geriau. And then you can go home and eat popcorn and candy and chips and all the things you couldn't eat because you were in so much pain. Tuomet jūs galite nueiti namo ir valgyti popkornus, čipsus ir saldainius ir viską, ką norite, nes jaučiatės žymiai geriau. Or imagine you wake up with such a stiff neck that you can't even turn it. And then you can't go to your job and you can't do all the things that you're supposed to do during the day. Arba įsivaizduojate, atsikėlėte ryte su labai sustingusiu kaklu ir negalite eiti į darbą ir daryti tos visus normalius dalykus per dieną. And it persists and it persists and it gets worse and you can't show up for work and all kinds of problems ensue because you have the stiff neck and you are not taking care of it. Ir ta problema išlieka ir vis blogėja, jūs negalite eiti į darbą, atlikti savo tų kasdieninių veiklų ir tuomet viskas taip tik blogin eina. And then finally you call the massage therapist and he comes over and he just does a few little things that actually feel kind of good. And then he says, how do you feel? And you're like, I feel so much better. Ir tuomet jūs paskambinate masažuotojui ir jisai padaro tai, savo terapiją ir tuomet jūs jaučiatės žymiai geriau. So that's kind of what it's like when you have a problem and you're not willing to address it by somebody who is professional and knows how to help you. Taigi taip nutinka, kai turite kažkokią problemą ir nenorite ją spręsti su profesionalo pagalba, kuris jums gali padėti. We avoid getting help because we might be afraid, we might be in the mode of ignorance, we might be in the mode of passion. Taigi mes išvengiame tos pagalbos, nes galbūt esame neišmanimo gūnoje arba aistros gūnoje. We're just not willing to face the facts and face the truth and be sattvic and actually just do something about it. Mes tiesiog nenorime susidurti su tiesa, su faktais ir būti satviškais ir kaip nors tą problemą spręsti. But problems don't get better by ignoring them. They get better by addressing them. And that's especially true when we're dealing with two people, because those are more complicated. We're talking about two humans, not one. Bet problemos jos neišsisprendžia jas ignoruojant, bet kažką darant dėl jų, kad pakeisti. Ir ypatingai tai yra svarbu, kai kalbama apie du žmonės. There's so much data and statistics out there that show when couples go to get help for their marital problems,
those problems get solved and they can continue on in a much better relationship versus not getting help. And usually the marriages don't last, or they just perpetuate in very unhealthy, toxic, unhappy holding patterns. Taigi yra labai daug faktų ir statistikos, kuomet žmonės kreipiasi į specialistus ir bando išspręsti tos dalykus, kaip viskas pagerėja, o jeigu daro priešingai, tuomet viskas pastoviai eina blogyn. Yeah, so don't be a Bhakta Burfi. Don't Burfet. Bhaktin Burfet. Don't stay in a lower mode than what we're really as Vaishnavas meant to be in. If you're feeling fear doesn't go away on its own. We have to face it. And know that by doing those things, your problems can get resolved. Taigi nebūkite Bhakta Barfis arba Bhaktin Barfete ir nelikite žemesnėje gunoje, negu jums reikia, ir stenkitės susidurti ir dirbti su tom problemom. Prabhupada said many times the purpose of marriage is to have children. Šrila Prabhupada sakė daugelį kartų, kad šeimos tikslas yra turėti vaikų. It's probably in there, but it's taking off. It's another point, but it's taking off from this. Okay. Tai tiesiog dar vienas momentas, bet irgi toliau tęsant. I have a disciple, and she got married and moved in with the family of her husband. Taigi, lektorius turi tokią mokinę, kuri susitokė ir kartu įsikraustė į vyro tėvų namus. These are very, very nice devotees. They're Indian, very cultured, very sattvic. Taigi nuostabus atsidavusiai, labai indusai, labai kultūringi, labai satviški. And she told me, I didn't know I was raised in a dysfunctional family until I moved in and lived in a normal family. Ir pasakė, kad aš nežinau, kad užaugau netaisyklingoje disfunkcinėje šeimoje, tol kol išsikrausčiau ir pradėjau gyventi su normalia šeima. So she recognized certain things about herself that she grew up with that were unhealthy because family had unhealthy dynamics. Taigi pastebėjo kai kurios dalykus apie save, su kuriais jį užaugo, dėl to, kad jo šeima turėjo nesveiką dinamiką. So there's two things that I think about a lot. Tai yra du dalykai, apie kuriuos labai daug galvoja, in relation to marriage. Kalbant apie santuoką. To be married, to have a healthy marriage, you have to be willing to work on yourself. Taigi, būti susituokus, tai reiškia, kad reikia dirbti su savimi. And number two, you should not have children unless you can create a healthy environment in your home. Because it's a disservice to the children. Ir antras numeris, jūs negalite turėti vaikų, tol kol neturėsite sveikos atmosferos šeimoje, nes tai tiesiog jiems gaunasi priešingai negu tarnystė. Sometimes a devotee will write me and say, my husband is aggressive. Kartais atsidavusiai rašo ir sako, kad mano vyras yra agresyvus. Or very controlling. Arba labai kontroliuojantis. Or maybe even mean. Arba toks nedraugiškas. And when I meet him, I ask him a question. Was your father aggressive, mean, and controlling? And probably 90, if not 100% of the time, they say yes, because that's what they saw. Ir daugelį atvejų paklausė, ar jūsų tėvas buvo kontroliuojantis, nedraugiškas, agresyvus. Ir 90% atvejų pasako taip. So, to all the male devotees, how you treat your wife is the way probably your sons are going to treat their wives, because that's what they grew up seeing. Taigi visiems vyrams, taip kaip jūs elgiatės su savo žmona, taip turbūt jūsų sūnus ir elgsis su savo žmonomis, nes taip jie matė užaugdami. And vice versa. Ladies, how you treat your husband is what your daughter's going to see.
Ir atvirkščiai, taip moteris, kaip elgėte su savo vyru, taip tai matys ir jūsų dukros. So I think it's extremely important to recognize that the main responsibility, or one of the main responsibilities of Grihastha life, is to raise healthy children. You can't raise healthy children in an unhealthy home. Taigi labai svarbu suprasti, kad vienas iš pagrindinių grihastų atsakomybių yra užauginti sveikus vaikus ir jūs negalite to padaryti neharmoningose namuose. Unfortunately, I don't know if you know this, but unfortunately there are many kids in the early days of the movement were raised in very Krishna conscious homes, and most of them are not devotees now because the families were not, what should we say, normal, balanced, Well, I wouldn't healthy. say they were Krishna conscious. I mean, they were, all right, well, externally Krishna conscious, The strict. parents were practicing Krishna consciousness with a lot of energy and fervor, but they were not prioritizing their children. They were making service more important than serving their children, or they were giving their children to other people to take care of while they went out to do their service. Taigi matome tokių pavyzdžių, kaip vaikai, kurie užauga baktos šeimuose, kurie taip tarsi išoriškai labai buvo aktyvus ir praktikavo, bet jie prioritetą statė tarnystei ir vaikus tarsi palikdavo ir neskirdavo jiem pakankamai dėmesio. Anyway, the point is that to raise healthy children requires a healthy, balanced, what else? You know better. You raised healthy children, so you tell us how do you do it? Taigi esmė tame, kad užauginti sveikus vaikus reikia sveikos, balansuotos atmosferos. You understand what I'm saying? Taigi supranta, kad It's a responsibility to raise healthy children. You can't raise healthy children in an unhealthy environment. To raise healthy children, you have to be relatively healthy yourself. Yes. You know, you have to be modeling a good example between you and your spouse, even at a very young age, because children are like sponges, so they pick up on energy, right? Like if you're kind of tense and stressed out, they pick that up, and then what happens? They start crying, or they start having some kind of little Show tantrum. mercy on her. Sorry. Taigi, kad užauginti sveikus vaikus, mums reikia ir savo pavyzdžių rodyti ir taip pat savo santykiuose su antra pusė, nes vaikai yra kaip kempinės, jie visą tai sugeria ir tam pavyzdį mato. Yeah, so the way you and your partner are interacting is the energy that your child is picking up. And then the other thing is to make your child or your children the most important thing in your life. A lot of people don't get that. They have this back and forth problem with themselves. Not problem, but what's the word? Like back and forth. Should I be with my children more? Or should I be with my service more? They think that it's a conflict and they don't know which is more important and which is better. But I can tell you right now, your children are your service. And if you don't want your... Oh my God, I'm sorry. Taigi dažnai būna toksai, žmonės galvoja ir svarsto, ar turėčiau daugiau dėmesio skirti savo vaikam arba savo tarnystei, bet vaikai tai yra jūsų tarnystė. You look just like Americans, so she forgot you're not Americans. So time consuming to do this. Anyway, yeah, there could just be like a little translator in the back while we're doing the English simultaneously. This takes twice as long. How many don't understand English? Kiek kas nesupranta angliškai, kam reikia vertimo? Oh, Russian also. Okay, surrender. Be merciful I have to go on slower. us. Learn English. Yeah, so your children are, Prabhupada said that. Your children are your deities. Taigi Šrila Prabhupada sako, kad jūsų vaikai yra jūsų dievybės. So you have to change your mindset of when you didn't have children and how you did service. Taigi jums reikia pakeisti savo požiūrį, kai jūs neturėjot vaikų ir atlikot savo tarnystę. To when you do have children
and how you do service. Taip kaip dabar jūs turite vaikus ir taip pat atliekate savo tarnystę. You know, what I was referring to is that Prabhupada said if you're just Krishna conscious, then, you know, you'll have a good family life. Ir Šrila Prabhupada sakė, kad jeigu jūs tiesiog esate Krišna sąmoningas, jūs turėsite gerą šeimininį gyvenimą. But what is that Krishna consciousness that Prabhupada said we should have? What does it look like? Bet kaip ta Krišna sąmonė, kurią Šrila Prabhupada turėjo omeny, kaip jie atrodo? Yeah, I wake my kids up at 4 o'clock. Taigi aš pažadinu savo vaikus 4 I ryto bring them to the temple ir aš atsivedu juos iš and get šventyklą them to chant 16 rounds. ir priverčiu juos kartoti 16 ratų Starve them till 9 o'clock. ir juos laikau alkanus iki Don't let 9 them go back to sleep in the morning. ir neleidžiu atgal eiti miegoti ryte. If they're tired, give them some service. Ir jeigu jie pavargę, tuomet duodu jiems If they're really tarnystės. tired, tie their seek up to a nail in the wall so they won't fall asleep when they're chanting. Tai jeigu jūs pavargę, atstavusiai gali prišti savo Yeah. šiką prie vinies sienoje, kad galva nekristų ir My point was that a lot of kids were raised that way and they want nothing to do with Krishna consciousness now. Taigi, ką turėjau menį, prabu, kad daug vaikų buvo užauginti tokiu būdu ir jie nenori turėti nieko bendro su Krišna sąmonė. Yeah. So that's one point. And the other point was that like Janava said, the husbands and wives, they're very Krishna conscious, but there were so many things the kids needed that just all kids in normal situations get in order to grow healthy, and a lot of them weren't getting that. Is that correct? Taigi, kaip Matačius sakė, kad tie buvo vaikai užauginti tokių Krišna sąmoningų tėvų, bet jie negavo daug tokių svarbių dalykų, kuriuos gauna normalūs tarsi vaikai, žmonės. So, my point was, they gave Krishna consciousness very strictly, and unfortunately, this is the first generation of young kids. Most of them are not devotees. The majority are not devotees today. Taigi, ką turiu omeny, kad daug kas taip labai davė tą Krišna sąmonę labai griežtai ir tai yra pirma karta Krišnos bhaktų vaikų ir dauguma iš jų tai nebėra atsidavusiai. Did you know that? Ar žinojote tai? That's a real scar on our movement. Ir tai yra toks rimtas randas mūsų judėjimui. And it was a mistake of understanding what it means to give your kids Krishna consciousness. Taigi buvo tai supratimo stoka, ką reiškia duoti vaikams Krišnos sąmonę. Where we live in Alachua, ir ten, kur mes gyvename Alačio, today is much different. Šiuo metu tai viskas atrodo žymiai kitaip. Most of the kids are Krishna conscious. Taigi dauguma iš vaikų yra Krišna sąmoningi. Yeah, and they didn't come to Mangalartik. They didn't take a cold shower, come to Mangalartik and stay for the whole morning program. Taigi jiems nereikėjo nusiprausti po šaltų dušu, ateiti į rytinę programą ir visą rytą išlikti. But they had a very balanced life between fulfilling their material needs and their spiritual needs. And because the environment was healthy, they could grow in a healthy way, and most of them are devotees. Bet jie turėjo labai sveiką balansą tarp išpildymo jų dvasinių ir materialių poreikių ir dauguma iš jų užaugo labai sveiki atsidavusiai. Little in Maya, but not too bad. Truputį Majoje, bet ne per daug blogai. Little Maya is better than 100% Maya. Tai šiek tiek Majos geriau negu 100% Majoje. Yeah, and then eventually, you know, they have to make their own choices. Ir galiausiai vis tiek jiems reikia priimti patiems sprendimus. Okay. Does anyone have any questions on what we've spoken about so far? Ar kas nors turi klausimų apie tai, ką dabar kalbėjo? It's not a question. I just wanted to add to the topic my personal experience. I'm a mom, and I was in New Mayapur, and I met a lady, and obviously I know about that. Taigi, noriu tiesiog pasidalinti iš savo patirties, tai buvo nauja Majapurė ir sutiko tokią moterį. New Mayapur, France,
and she had a son similar age like my daughter. Taigi ta moteris turėjo sūnų panašaus amžiaus kaip jos dukra. And so yeah, I met a devotee Mataji, and she had a child similar age like my daughter, and I asked her, we started talking, and she said something, oh yeah, I've been coming here since I'm a child, like since I'm same age, like from always. I was like, oh, that's very interesting. Taigi sutiko tą moterį, pasakė, kad taip, aš čia vis lankausi nuo tada, kai dar buvau vaikas. So I asked, oh, so your mother is a devotee, your parents are devotees? She's like, yes. And I thought there must have been maybe Srila Prabhupada's disciples, which is very unusual, you know, for the generation to come. Ir tuomet pagalvojo, kad turbūt jos tėvai buvo, paklausė, ar jos tėvai sidavusi ir pasakė taip, tuomet pagalvojo, kad galbūt tai buvo Srilos Prabhupados mokiniai. Because she's also my age, she's like over 40. Taigi, ji buvo panašaus amžiaus, virš 40 metų jai. And she started telling me, yes, my mom is a devotee, and we were coming here, and my childhood I spent here. Taigi pasakė taip, mano mama yra atsidavusiai ir mes čia ateidam ir taip praleidau savo vaikystę. And I asked her, what did your parents do right? You know, I said, can I ask a question? Like, what did your parents do right? Ir tuomet paklausė tokio klausimo, ką jūsų tėvai padarė teisingai. And she said, they were not fanatics. Ir pasakė, jie nebuvo fanatikai. And they let us have childhood. Ir jie leido mums turėti vaikystę. She said, we didn't live in the temple. Mes negyvenome šventykloje. We were visiting, because lots of grihastas lived in temple that time. So we were just coming and visiting. Mes tiesiog lankėmės, o tuo metu daug grihastų gyveno šventykloje. And I asked her, who's your mother? Paklausė, kas tavo mama? The Mataji who Srila Prabhupada asked to marry a Russian devotee. Yeah, Mandakini. Yeah, Mandakini Mataji was her mother. Mandakini Mataji. Well, if you're the daughter of Mandakini, that's pretty good. Taigi, jeigu jūs esate Mandakini dukra, tuomet tai yra pakankamai gerai. Yeah. Raise your hand if you're a fanatic. Pakelkite rankas, jeigu jūs esate fanatikai. We have a new program for deprogramming fanatics before they get married. Taigi mes turime tokią programą, kaip pašalinti fanatizmą prieš susituokiant. You can sign up after class. Ir galite užsirašyti po paskaitos. So we have more. Oh, someone else have a question or comment on the topics? Ar dar kažkas turite klausimų arba komentarų šią temą? From DVD series of Prabhupada Memories, one of the disciples, she was telling that in Gurukula, in the times of Srila Prabhupada, or just after his departure, then the parents would leave the children there and they would pay zero attention, and if the teacher was very nice, she would write a birthday letter and pretend that this letter is coming from the parents. So then the child, he would think that the parents are thinking about him and loving. So it's a really. Taigi, tam DVD Prabhupados atsiminimuose pasako tokią istoriją, kaip Gurukuloje palikdavo vaikus ir tėvai tiesiog taip nesirūpindavo ir mokytoja parašydavo jiems gimtadienio sveikinimą, kortelę ir kad jie galvotų, kad jie gavo tą pasveikinimą iš tėvų. Hare Krishna. Just two quick comments, much I can. First of all, is it bona fide to have a marriage counselor? Taigi, pirmas klausimas, ar tai yra bona fide turėti santuokos mentorių, konsultantą? Well, Lord Jagannath thinks so. Ką viešpa Jagannathą galvoja? You see, just on the day that we know of as Pandava Nirjala Ekadasi, it's also the day that Lakshmi and Jagannath get married. Taigi, per Pandava Nirjala Ekadashi, tai yra ta diena, kai Jagannathas ir Lakshmi susituokia. 3 days later, it's Snan Purnima, Jagannath gets a bath. Ir po kelių dienų Jagannathą nusiprausia per Snaną jatrą. He gets sick. Tuomet jis susirga. For 2 weeks, it's called Anavasara. 2 savaitės serga. And Lakshmi Devi is serving. She's a good wife. She serves her husband for 2 weeks.
Ir Lakshmi Devi gera žmona, ji tarnauja savo vyrui 2 savaitės. And you can't, I mean, she doesn't sleep for the whole time. Ir ji nemiega tą visą laiką. So you can't blame her. After 2 weeks, she falls asleep. Ir negalime kaltinti, kad po And then the 2 first thing savaičių Jagannath ji does, užmiega. he unties their cloth, which is tied during the wedding. Ir pirmas dalykas, kurį Jagannath padaro, tai jis atriša tą medžiagą, kuri surišta per vestuvės. And he leaves to go see his girlfriends. Ir jis palieka ir nueina pamatyti savo merginų. We call that Rath Yatra. Ir mes tai vadiname Radajatra. So it's a long story. Lakshmi Devi doesn't appreciate it very much. Taigi tai ilgai istorija ir Lakshmi Devi tai nelabai patinka. Anyway, to make a long story short, on the Bahuda Rath, when Jagannath is returning, Ir tuomet sutrumpinti tą istoriją, kai Jagannatha grįžta atgal. there's a ceremony that goes on for hundreds of years with the king of Puri. Taigi yra tokia ceremonija, kuri tęsiasi 100 metų. It's called Lakshmi Narayan Bet. Tai vadinasi Lakshmi Narayan Bet. And he goes to visit Lakshmi Devi and he acts as a marriage counselor. Ir jis nueina aplankyti Lakshminą ir tuomet jis elgiasi kaip santuokos And konsultantas. basically he says something like, I know your husband was really bad, but he really cares about you. You should forgive him, and something like that. Ir jis sako, žinau, kad tavo vyras yra blogas, bet tau reikia jam atleisti ir panašiai. A second, if I could make a second quick comment. They did some interview I heard about some time back with a person in prison who had been molesting children. Taigi tuomet kitas antras dalykas, kad jie darė tokį interviu su žmogum, kuris kalėjime ir jis priekabiavo prie vaikų. And they asked him, how does his mind work? What kind of kids does he pick out? How does he do his thing? Ir tuomet klausė, kaip veikia jo protas, kokius vaikus jis pasirenka. And he said he targets children whose parents are not around. Ir jis sako, kad jis pagrinde nustaiko tos vaikus, kurių tėvai nėra šalia. If the parents are always with the child, he doesn't want to mess with them. Ir jeigu tėvai visuomet su vaiku, tuomet nenori su to vaiku It's prasidėti. kind of like in gardening. Taigi taip pat kaip ir If you sodininkystėje. take 2 identical seeds Jeigu paimsite 2 identiškas and you put sėklas one in good soil, ir vieną įsodinsite į gerą good water, žemę, good sunshine, gerą vandenį, gerą saulėkaitą, but the other one doesn't have good conditions. bet kita neturi gerų sąlygų, So 2 plants come up. taigi 2 augalai The one is very išdygsta, weak vienas and the other labai strong. silpnas, o kitas stiprus. And if you know about gardening, you'll find the strong plant, the diseases and the insects leave it alone. Ir jeigu jūs žinote kažką apie sodininkavimą, tuomet žinote, kad tas, kuris stiprus augalas, tuomet jo taip nepuola ir vabzdžiai, ir ligos. And it's the weak plant that all the insects and diseases attack. Ir tai yra silpnas augalas, kurį puola visi So kenkėjai the ir same thing with ligos. children. Ir tas pats kalbant ir And apie I just want to vaikus. thank both of you very much Ir noriu padėkoti jums labai, because we can put fault on the society and on the bad teachers, and we should have fault there. taigi mes galime kaltinti visuomenę ir blogus mokytojus ir tai yra dalis kalties. But we should look to see the parents, and those children, as you said, who have good parents, they've turned out to be devotees. Bet mes turėtume taip pat žiūrėti ir tėvus ir kaip ir jūs sakėte, tie vaikai, kurie turėjo gerus tėvus, jie išaugo gerai atsidavę. So, Achu, thank you very much for Thank doing this. you. Okay. So we have a list of problems or beliefs. Taigi mes turime tokį sąrašą problemų arba įsitikinimų. One of the partners is forcing the other to be more Krishna conscious. Vienas iš sutuoktinių verčia kitą būti labiau Krišno sąmoningu. I think more Krishna conscious than they're capable of. Turbūt daugiau Krišno sąmoningų negu yra jų galimybės. Or Krishna conscious in the way one partner understands and practices it, but it may not be exactly suitable for the other partner. Arba tokiu būdu, kaip vienas iš sutuoktinių supranta tą Krišno sąmoningumą, bet galbūt tai nėra tinkama kitam. So, the point of being married is to help one another be Krishna conscious. Taigi esmė būti susituokus, tai reiškia padėti vienas kitam būti Krišno sąmoningu. At the end of your life, if you and your husband or you and your wife go back to Godhead, you had a successful marriage, in my book.
in my world. Ir jeigu gale gyvenimo jūs ir jūsų vyras grįžta atgal namo pas Dievą, tuomet pagal mano knygą, tuomet tai yra sėkminga santuoka. Okay, the best way to force somebody to be Krishna conscious is to be Krishna conscious yourself. Ir pats geriausias būdas kažką priversti būti Krišno sąmoningu, tai reiškia būti Krišno sąmoningu pačiam. And to be an inspiration. Taigi būti įkvėpimu, Because you can't force. nes negalima priversti. Even Srila Prabhupada said, I cannot force my disciples. Netgi Šrila Prabhupada sakė, kad aš negaliu priversti savo mokinių. You could also pray for your partner. Taip pat galima melstis dėl savo sutuoktinio. We were in Vrindavan and we were hugging and praying for trees. Taigi buvome Vrindavane ir mes apsikabindavo ir meldėmės medžiams. And I was praying for my wife. Ir meldėsi dėl savo žmonos. I never told you what I was praying for. Ir I niekada think you figured it out. nepasakė, dėl ko prašiau, dėl ko meldžiausi, bet turbūt jau išsiaiškino. I was basically praying for her to become more advanced. Taigi tiesiog meldėsi, kad ji labiau pažengtų. So you can do that. Taigi jūs galite taip daryti. But it's so important to maintain a healthy, loving, compassionate, kind relationship. Tai labai svarbu išlaikyti sveikus, su atjauta, draugiškus santykius. So I could force her. I could go in the room at 4 a.m. and just turn the bed on the side and she'll fall out. Tai galima tiesiog ją priversti, pavyzdžiui, pakreipti lovą, pakelti ją ir gali iškristi iš jos. And then I can get a hose and go outside and hose you down and throw you in the car and we go to the temple. That's not going to help the relationship. Taip pat galima paimti šlangą lauke, tiesiog taip nuprausti, įstumti mašiną ir važiuoti į šventyklą, bet tai nepadės. So whatever you're doing in your relationship with your spouse, you should think, is this helping the relationship or is this harming? Because I think a lot of devotees and non-devotees, they don't think like that. They just, this is right, we have to do this. Even though it could be harming or even destroying the relationship. Taigi jūs turite pagalvoti, ar tai, ką darote, ar tai padeda jūsų santykiams. Nes dauguma atsidavusi tiesiog galvoja, taip reikia daryti ir nesusimąsto, ar tai padeda santykiams, ar trukdo. Does that make sense? It's common sense, I think. Tai tiesiog sveika nuovoka. I agree that the goal of, or one of the goals, or the ultimate goal of marriage is to help support each other in becoming Krishna conscious. Taigi tai pritariu, tai vienas iš santuokos tikslų tai yra padėti vienas kitam būti Krishna sąmoningu. But it's rarely a straight road to the destination. Bet tai yra retai tiesus kelias į tą tikslą. There are going to be lots of twists and turns and curves. Taigi bus labai daug posūkių ir tokių nukrypimų. That's going to be the ups and the downs and the ebb and the flow of your relationship. Tai bus jūsų pakilimai ir nukritimai santykiuose. And during those ups and downs, what we all need from our partner is their support. Ir per tos pakilimus ir nusileidimus, ko mums reikia iš savo partnerio, tai yra jo palaikymas. And support comes in the form of kindness and compassion and understanding. Irgi ta pagalba tai ateina per geraširdiškumą, per supratimą ir per atjautą. Not in the form of pushing and heavying out and criticizing. Ne per kažkokį vertimą, taip griežtai ir kritikavimą. None of us want that. Ir niekas iš mūsų to nenori. And when you think by pushing and criticizing and trying to force your partner or your children, for that matter, into doing more than they are ready to do or want to do, you're sending them in the complete opposite direction. Ir jeigu jūs verčiate savo vaikus ar savo sutuoktinį daryti tai, kas yra už jų galimybių ribų, tai jūs tiesiog jos stumėte priešingą kryptimį iš tikrųjų. On many levels, emotionally, physically, spiritually, you're doing exactly what you don't want them to do by
trying to force them. Taigi daugelį lygių, tai ir emocinių, ir fizinių, ir dvasinių, jūs tarsi stumėte juos daryti tai, ko jūs iš tikrųjų nenorite. If you see your spouse going through a particularly difficult time in their spiritual life, Jeigu matote savo sutuoktinį, kad jis eina per ypatingai sudėtingą laikotarpį savo dvasinėme gyvenime, that's the time to get really loving and compassionate. tai yra tai laikas, kuomet jūs galite būti labai mylintis ir atjaučiantys. The way you would to a friend or a child or somebody that you're not so emotionally invested in. Taip kaip jūs galėtumėt būti tam, kur draugui ar kažkokiam kitokiam žmogui, į kurį jūs nesate taip stipriai emociškai investavęs. And what often happens in relationships is sometimes one person is in the stronger position and one in the weaker, and then that can turn. The tables can turn, and then it's the opposite through the entire course of a relationship. Ir kas gali atsitikti santuokoje, kad kartais santykiuose, kad vienas žmogus gali būti stipresnis, kitas silpnesnis, bet laikui bėgant tai gali apsikeisti ir visą tą santykių laikotarpį tai gali apsikeisti daugelį kartų tos pozicijos. Do you know who Michelle Obama is? Ar žinote, kas yra Michelle Obama? Okay, well, I'm quoting her here. She was interviewed once, and she said, and you know who her husband is, obviously, if you know who she is, Barack Obama, a former president of the United States. Taigi, žinote, kas jos vyras, tai buvęs Amerikos prezidentas Barack Obama. Ir, yeah. So she was interviewed, and she said, in the course of my relationship with Barack, sometimes I'm in the stronger position and he's in the weaker. And when I'm in that position, I do everything I can to lift him up and not push him down. Taigi, ji davė tokį interviu ir ji pasakė, kad kartais su savo vyru santykiuose, kartais ji būna stipresnėje pozicijoje ir tuomet ji daro viską, kad jį pakeltų aukštyn. And sometimes he's in the stronger position, I'm in the weaker position. Ir kartais jis yra stipresnėje pozicijoje, o aš esu silpnesnėje. And he does everything he can to lift me up and not push me down. Ir jis daro visą, ką gali, kad mane pakelti aukščiau, o ne žemyn nustumti. Ultimately, a marriage is like a partnership or a team. Taigi, santuoka yra taip komanda arba kaip partnerystė. We're on the same team. Tai mes esam toj pačioj komandoje. So if you can think of any sports team that you know, taigi, jeigu pagalvosite apie kokią nors sporto komandą, kurią žinote, the ones who win the games are the ones who have really good team playing skills. Taigi tie, kurie laimi varžybas, jie turi labai gerus komandos įgūdžius. They kick the ball and they say, you got this. And the other one knows he's got it and he's going to catch it. Taigi jie muša kamuolį ir sako, tau paseks ir visi kiti žino, kad taip ir bus. They don't yell and say, hey, here's the ball and you better get it or you're going to get fired. Jie nesako, va, tai yra kamuolys ir tik tai tinkamai spirk arba kitaip tame atleisim. Those are the losing teams. Ir tos komandos pralaimi. And in a marriage, when one loses, you both lose. Ir santuokoje, kai vienas pralaimi, jūs abudu pralaimite. There's no such thing as... Oh my God, okay. Does that mean stop? No. Is that what you're laughing? No, it means that's good. Oh, I just have one more thing. In the world of like business and negotiation, we're always looking for like a win-lose or a lose-win. We want to be the winner. The other person, wants to be the loser, or we want them to be the loser. Taigi, verslo santykiuose tai yra toks mentalitetas, kad mes norime laimėti ir norime, kad jie pralaimėtų. But in marriage, if you have a win-lose situation, it's actually lose-lose. Bet jeigu santykiuose mes turime tokią situaciją, kad vienas laimi, kitas pralaimi, tai iš tikrųjų abudu pralaimi. So think of yourself as a vital team player and think of your spouse as the other vital team player and work in cooperation and collaboration, thinking as much about their
emotional, physical, and spiritual well-being as your own. Taigi galvokite apie save kaip labai svarbų komandos dalį ir apie kitą žmogų taip pat kaip apie labai svarbų komandos dalį ir galvokite apie jo emocinį, psichologinį, fizinį, dvasinis lygius ir kaip padėti. Okay, now we have a question for you. Ir dabar turime jums klausimą. This is a reflection question. Yra toksai apmąstymo klausimas. Imagine in your next life you're going to be the opposite sex. Įsivaizduokite, kad savo kitą gyvenimą jūs gimsite priešingą lyptimi, negu dabar esate. All the ladies, you're going to be men. Tai visos moteris jūs būsite vyrai. All the men, you're going to be ladies. Ir visi vyrai būsite moteris. So I'm going to be her in my next life. Ir aš I don't know būsiu, who's going to be me, but somebody. ji mano sekantį gyvenimą, So- nežinau, kas bus manim. Think how you're treating your husband and wife right now. Ir pagalvokite, kaip elgiate su savo vyru arba žmona dabar. So in my next life, I'm going to be a woman, and my husband's going to treat me exactly like I treat her in this life. Ir sekantį gyvenimą būsiu moterim ir mano vyras elgsis su manim lygiai taip, kaip aš elgiausi su ja. And Jonathan's going to be a man, and her wife is going to treat her just like she treats me. O ji bus vyras ir tuomet jos žmona elgsis taip, kaip aš elgiausi su ja. Kaip jinai elgėsi su manim. How does that make you feel? Ir kaip jūs dėl to jaučiatės. Exactly. Yeah, I want you to feel bad. That's the point. Taigi aš noriu, kad jūs jaustumėtės Oh blogai. no! It'll be a nightmare. Yeah. So, and my question to you is now, if you want to have a good marriage in your next life, of course you're not going to come back, but theoretically, if you want to have a good marriage in your next life, Tai yra toks teorinis klausimas, žinoma, jūs negrįžte atgal čia į materialų pasaulį, bet jeigu norite turėti gerą santuoką and it's kitą going gyvenimą, to be exactly, you're going to get back exactly what you treat your partner. That's how you're going to be treated. taigi jūs gausite atgal lygiai tą patį, kaip elgėte su savo partneriu. And you have a chance to make it really good. Ir jūs turite tokį galimybę padaryti tai labai gerai. So what are you going to do? Ir ką jūs tuomet Differently. darysite? What are you going to do differently? Ką jūs darysite kitaip? I want you to think. Ir noriu, kad jūs pagalvotumėt. Well, I think a lot of people want to do things differently, but they just don't know how to. Daug žmonių jie nori daryti dalykus skirtingai, bet nežino, kaip tai padaryti. They behave poorly and then afterwards they regret having done it. Jie netinkamai elgesi ir po to jie gailisi, kad taip elgesi. But most of us lack the skills because we were never taught or trained how to But- be good partners. Bet dauguma iš mūsų trūksta tų įgūdžių, nes mes niekada nebuvome išmokyti, kaip būti gerais partneriais. And the modeling by our parents, most parents, was terrible. Ir mūsų tėvų modelis dažnai yra nelabai geras. So it's, what do you expect when there's no training and there's been poor modeling? Ir ko galima tikėtis, kuomet nebuvo jokių pamokymų ir modelis nebuvo tinkamas. Which kind of brings us back to that first question about seeking professional help. Ir tuomet tai mes vėl prieiname prie to, kad kreiptis profesionalios pagalbos. I don't think everybody needs to go out and find a psychologist or a marriage counselor necessarily. Aš negalvoju, kad būtinai kiekvienam iš jūsų reikia nueiti pas psichologą, susirasti arba vedybų konsultantą, But everybody can enrich their knowledge and educate themselves. bet kiekvienas gali praturtinti savo žinojimą ir save išauklėti, išmokyti. In America, and I would imagine it's the same in Lithuania, Amerikoje ir įsivaizduoju, kad tas pas yra ir Lietuvoje. there's so many good books out there that can teach you how to make your marriage better. Taigi yra labai daug gerų knygų, kurios gali išmokyti, kaip pagerinti savo santuoką. There's even some good books written by Vaishnavas Ir taip pat yra net ir gerų knygų, kurios buvo parašytos Vaišnavų. that you can get on the Grihasta Vision Team What about my book? website. Oh, which one is that? You mean the marriage affirmations? Oh yeah, forgot. Tai He kai sako, has a very good book.
Taigi sako, kad yra knygų, kurias galite gauti Grihasta Vision I website. get no respect. Ir tuomet pasakė, buvo kaip dėl mano knygos Japa Affirmations. Marriage Affirmations. Yeah. Aribo. Tai And, It's a really good book. sakė, tai labai gera knyga. I helped with it. Yeah, it's really good. And I don't, read, just expose yourself to resources on good relationships, good marriages, and even if they're not devotee books, these are principles that are time tested in different cultures, different religious organizations. They're just really good relationship principles. So, that's something you could read together at night or in the morning or whatever. Everybody has to educate themselves. Taigi yra daug gerų išteklių, nebūtinai atsidavusių, kurie yra laiko patikrinti ir kurios galite pritaikyti apie gerus santykius. I haven't given this example in a long time, but you don't have to say that bit. So imagine a lake or a river or a pond. Įsivaizduokite upę arba tvenkinį arba ežerą. And you take a pebble. Ir paimate akmenuką. I think everybody's done this when they were kids. Ir turbūt dauguma iš jūsų tai darė, kai buvote vaikai. You throw the pebble into the water. Jūs išmetate tą akmenuką į vandenį. And there's all these rings. Ir tiek daug tokių ratų aplink. So you are like the center of that ring. Or the pebble that went into the ring. Tai jūs esate Into the water. Tarsi tas akmenukas, tas centras, kurį supa tie ratai. And the rings are like all the different aspects of your life. Ir visi tie ratai tai yra skirtingi jūsų gyvenimo aspektai. Like your workplace, your friends, your service, your family. Taigi jūsų darbo vieta, jūsų draugai, jūsų tarnystė, jūsų šeima. But it all started with you. Bet viskas tai prasideda nuo jūsų. And that is you in your home life. Ir tai yra jūs savo šeiminiam gyvenime. So if that little pebble in that little circle in the middle of that expanding circle is happy. Ir jeigu jūs ir visas tie plintantis ratai, jie yra laimingi. You bring that happiness and that goodness out into the world. Tuomet jūs ir į pasaulį išnešate tą laimę ir tą gerumą. And the people that you come in contact with, they feel that happiness and that goodness and that Krishna consciousness that you have. Ir žmonės, su kuriais jūs susidurėte, einate į kontaktą, jie jaučia tą gerumą iš jūsų sklindantį. But if the middle of that circle, meaning you and your home life, is not happy, bet jeigu tas rato vidury, jūs savo namų, savo šeimos gyvenime nesate laimingi, that's what you bring out into the world. tuomet jūs tai išnešate į pasaulį. We have a saying in English, it all starts at home. Mes turime anglų kalboje tokį posakį, kad viskas prasideda namuose. So a lot of people who have families think, oh, I can't go out and save the world now, and I can't go, plant trees in Africa and, distribute 100 books in this place or that place. Ir dauguma žmonių, kurie turi tą šeiminį gyvenimą, galvoja, aš negaliu daryti daug dalykų, pavyzdžiui, sodinti medžius Afrikoje, išplatinti 100 knygų ir panašiai, nuvykti į kitą vietą, tą vietą. But if you can make your home a happy and peaceful place, bet jeigu jūs galite padaryti savo namus laimingą ir ramę vietą, then the effect and impact you can have on every other person you come in contact with is very, very powerful. Ir tuomet tas efektas, kuris jūs turėsite visiems žmonėms, su kuriais susidursite, bus labai galingas. That's what everybody's looking for. They're looking for peace. Taigi to visi ir ieško, jie ieško ramybės. And if you have it, you can give it. Ir jeigu jūs tai turite, tuomet galite tai ir duoti. I just want to say one thing, add one thing. Making your grihastha life successful is your service to Srila Prabhupada. Ir vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai padaryti savo grihastą gyvenimą sėkmingu, tai yra jūsų tarnystė Šrilai Prabhupadai.
Just meditate on that. Ir pamedituokite į tai. This is like if you get married, this should be like first on your mind. I have to make this successful. This is my service to Prabhupada, the service to my guru, to make this ashram a success. Ir jeigu jūs susituoktumėt, tuomet turite pagalvoti, kad tai yra man labai svarbu, kad padaryti šitą ašramą sėkmingų, gręstą ašramą, ir tai yra mano tarnystė Šilai Prabhupadai ir guru. There's a really interesting fact. Yra labai įdomus faktas. When you get married, Kuomet susituokėte, generally you marry someone you like. dažniausiai susituokė su tuo, kas jums patinka. And you like him so much Ir jums jie labai patinka, that you just get along so well. kad jums tiesiog labai lengvai bendraujasi. And you think it's just going to be like that forever. Ir jūs galvojate, kad tai bus amžinai. But the fact is, Bet yra toks faktas, you always have to work on your marriage jūs visuomet reikia dirbti su savo santuoka. because it's not always going to be easy. Todėl, kad tai ne visuomet bus lengva. And if you don't work on it, it's a good chance it's not going to work well. Ir jeigu jūs nedirbsite su tuo, tai yra didelė tikimybė, kad tai nebus labai gerai. The wife goes to the husband. Taigi žmona nueina pas vyrą. We need to talk about our marriage. Taigi mums reikia pakalbėti apie savo santuoką. And the husband says, I got to go to the bathroom right now. Dabar man reikia nueiti į tualetą. He comes out of the bathroom. We need to talk. You ready to talk? Oh, I'm tired. I'm going to bed early. Taigi grįžta iš tualeto, tuomet sako, mums reikia pakalbėti. Next day comes. We need to talk. Taigi sako, dabar aš pavargęs einu pamiegoti, kitą rytą irgi sako, kad reikia Do we have pašnekėti. to? Sako, ar mums reikia būtinai. Not always easy Taigi- and pleasant, Taigi nėra tai visuomet taip paprasta ir malonu, but we have to talk. bet mums reikia We kalbėtis. have to make it work. Taigi mums reikia, kad tai That's our veiktų service to sėkmingai. Prabhupada. Tai yra mūsų tarnystė Šilai Prabhupadai. And Prabhupada was so upset when marriages didn't work. He said, come on, we're supposed to set examples to society. Ir Šila Prabhupada labai nuliūsdavo, kai išgirsdavo, kad santokos nepasiseka, nes sakydavo, mes turėtumegi parodyti visiems gerą pavyzdį. Okay. Just getting back to what he was saying about, what was the thing you said before? Oh, that it was so, well, what Oh, did you say before it's that? our service to Prabhupada. Oh, yeah. Yeah, so if you can have the meditation that serving your partner is non-different than serving Krishna, Ir jeigu jūs galite turėti tokią meditaciją, kad tarnystė savo partneriui tai nesiskiria nuo tarnystės Krišnai. if your partner is pleased, Krishna is pleased. Ir jeigu jūsų partneris patenkintas, tuomet ir Krišna patenkintas. And if your partner becomes distressed, Ir jeigu jūsų partneriui kyla sunkumų, Krishna is also distressed. Krišnai taip pat. That is your service. Tai yra jūsų tarnystė. And that is that's actually how it truly is. Ir iš tikrųjų taip ir yra. When your partner feels sad about something that you're doing, Krishna feels sad. Ir jeigu jūsų partneris yra nuliūdęs dėl kažko, tuomet ir Krišna yra nuliūdęs. When you put your partner in distress, that also distresses Krishna. Ir jeigu jūs partneriui keliate sunkumų, tuomet tai yra sunkumai ir Krišnai. The way you treat your partner is a direct reflection on how you are serving and treating Krishna. Ir taip, kaip jūs elgiate su savo partneriu, tai yra tiesiog tiesus būdas pamatyti, kaip iš tikrųjų jūs tarnaujate Krišnai. There was a devotee who wanted to leave his wife and take sannyas, and his child was only a year old. Yra toks vienas atsidavęs, kuris norėjo priimti sanjasą, o jo vaikas buvo tik 1 metų amžiaus. And Prabhupada said, don't you think that's going to put your wife in anxiety? Ir Šila Prabhupada pasakė, kad ar negalvoji, kad tai tavo žmonai kels daug nerimo. And Krishna says in the 12th chapter of Bhagavad Gita, one is dear to me who doesn't put others in anxiety, and you're
putting her in anxiety. Taigi Krišna sako Bhagavad-gitoj, kad tas, kuris yra man brangus, nesukelia kitiem nerimo, o tu daug sukeli nerimo. But he said, but Prabhupada, Jis pasakė, bet Prabhupada. Marriage is an obstacle to my devotional service. Taigi šeima tai yra kliūtis mano atsidavimo tarnystei. Prabhupada said, this is the vision of a neophyte. Tai Prabhupada tai pasakė, kad tai yra neofito matymas. They think they have to be in a certain situation, only in that situation that they can become Krishna conscious, but that's not true. Taigi mes galvojame, kad turime būti tik tai tam tikroje situacijoje, kad galėtume tapti Krišno sąmoningi, bet tai nėra tiesa. Prabhupada wrote a long letter explaining to this man how he was wrong, very philosophical. Taigi Šrila Prabhupada parašė ilgą laišką šitam žmogui, kodėl jis yra neteisus, labai filosofinį laišką. Behind that letter, we know Prabhupada was thinking, look at these immature men. What is wrong with them? Ir Šrila Prabhupada galvojo, kad už to laiško tarsi galvojo, pažiūrėkite iš tus nebrandžius vyrus, kas su jais blogai. Child's 1 year old and they want to leave their wife. Taigi vaikas 1 metų amžiaus ir jie nori palikti savo žmoną. So I want to ask, does anyone like to disagree with anything we said? Because I think that would wake you up. Taigi It's kind of hot in here. toks klausimas, ar kažkas iš jūsų nori paprieštarauti, nes tai visus pažadintų. To talk out the problem can create more problems. Taigi sako toks John was going to tell you. Yeah, that's true. komentaras, kad kalbėtis apie problemas, tuomet tai sukelia dar daugiau problemų. I mean, that's a whole seminar in itself. Tai yra dar vienas seminaras šią temą kalbant. But just to have the awareness to know that we need to approach this conversation with more delicacy. Bet jums reikia tiesiog suprasti ir pastebėti, kad reikia prieiti prie tos temos su tokiu delikatumu. More sattva. Su daugiau satvos. More detachment. Daugiau atsirišimo. More care, more kindness. Daugiau rūpesčio ir gerumo. And more interest in learning and understanding what the other person has to say than getting our own point across. Ir daugiau supratimo, tai, ką kitas žmogus nori pasakyti, o ne vien tik tai savo tos punktus bandyti dėstyti. So problem solving starts with becoming a better listener than a better speaker. Taigi, problemų sprendimas prasideda nuo to, kad mes tampame geresni klausytojai, o ne kalbėtojai. And becoming more inquisitive and curious than critical and argumentative. Ir tapdami tokie labiau smalsesni, besidomantis, negu tiesiog tokie, kur mums nerūpi tai. In the back we have a question. Someone have the microphone? Klausimas. Or a comment or something. Hare Krishna, thank you. I wanted to ask you, so like pretend we have devotees around and they're mostly families, but somehow they disagree with each other and they get apart or divorced. However, both partners stay in devotional service and they keep serving and praying, chanting and attending temple. But our perception of these devotees changes after they get apart. So how to connect back to these people, because this is a trauma not only for them but for around people. Like you said, that they should be an example, but somehow we observe divorces. Somehow it happens still in Krishna consciousness. So how to change this attitude after divorce happened, and we need to keep communication with these people, but you kind of understand that people couldn't agree with just
in between both of them, just between among them two, and the perception or reflection, maybe in my mind is just now, maybe this is a reflection of something that it's not correct, something is not working, some devotional spirit is not working as it should, or the consciousness is not that deep to understand that the soul next to you was the real soul serving Krishna, and you wanted to get that part of this person. So my question is like, how to change the attitude toward divorced souls, because they are still Krishna servants, still devotees. How to manage this? How to get rid of this? Well, people. Tai buvo komentaras ir klausimas. Komentaras toks, kad dažnai matome atsidavusius šeimas, kurie nesutarė ir išsiskiria, ir tuomet pasikeičia ir kitų aplink jo supančių požiūris į juos. Ir klausimas buvo, kaip pakeisti tą požiūrį, kad nesmerkti jų. Jo, taip. Yeah. Yeah, I think so. It was a long one. People who have gone through a divorce or are going through a divorce are in a lot of pain. Taigi žmonės, kurie eina per skyrybas, kurie išgyvena skyrybas, jie patiria labai daug skausmo. It's not something they want to do, but they feel for whatever reason they have to do it. Tai ne tai, ką jie to nenori daryti, bet dėl tam tikrų priežasčių jiems tarsi tai reikia padaryti. And as loving, caring community members, ir kaip mylintis visuomenės nariai, our role is to support them. Mūsų rolė yra juos palaikyti. Not to judge, criticize, or assume. Taigi, nesmerkti jų, nekritikuoti arba nedaryti kažkokių prielaidų. But to see how we can help them heal. Bet tiesiog pagalvoti, kaip padėti jam pagyti. It's really that simple. Ideally before they divorce. Ideally, but if she's talking about when it's already happened. Labai paprasta, tai idealu būtų padaryti jau prieš išsiskiriant. I mean, they're not any lower or worse than we are if we're married and they're divorced. It's just a material situation that they're going through. Taigi jie nėra kažkaip žemesni už mus, kad mes, jeigu neišsiskyrė, o jie išsiskyrė, tiesiog tai yra materiali situacija, per kurią jiems reikia praeiti. Sometimes divorce happens because someone in the family is very Krishna conscious. They're like too Krishna conscious for the other spouse. Kartais tos skyrybos įvyksta dėl to, kad kažkas, vienas iš partnerių yra labai Krishna sąmoningas ir kitam jau per daug tai yra. Sometimes there can be such an incompatibility that, so it's not always directly a spiritual weakness. Taigi kartais gali būti labai didelis nesuderinamumas ir tai nebūtinai reiškia, kad tiesiogai, kad tai yra dvasinis kažkoks silpnumas. I think a lot of divorce is coming from people entering marriages who still need healing. Taigi labai daug skyrybų įvyksta dėl to, kad žmonės eina į santuoką vietoj to, kad pagytų prieš tai. It's their own baggage that they bring to the relationship. Tai yra jų visų tarsi kraitis, tarsi našta, kurie jau nešasi ir į santykius atsineša. Two people who come from dysfunctional backgrounds, who have a lot of emotional baggage, come together. What are the chances of them working it out? Taigi žmonės, kurie ateina iš labai disfunkcinios aplinkos ir atsineša daug naštos iš praeities, tai kiek yra šansų, kad tai vyks viskas sėkmingai tie santykiai? I don't know anybody who's gotten divorced who wanted to, in the true sense of wanting it. It was just they felt there was no other option. Taigi nesutikau nei vieno, kuris įsiskyrė ir norėjo įsiskirti, jie tiesiog jautėsi, kad nėra kitos išeities. It was the last resort. Tai buvo paskutinis išteklis. And I felt like more than anything, that's when they really needed the community to come around them and show that they still loved and supported them.
Ir jie būtent tada labiau nei bet kada jiems reikėjo, kad bendruomenė parodytų, kad vis tiek jie juos myli ir palaiko. It doesn't mean divorce is being condoned. Tai nereiškia, kad mes pateisiname skyrybas. It might sound like that, but that's not what she means. Tai gal tai skamba, bet iš tikrųjų ne tai turiu omeny. No, I'm not condoning it, but I'd rather see two people, especially if we're talking like any kind of abuse in a relationship, physical, emotional, psychological, and they either have tried to get help and it hasn't worked, or, you know, somebody is refusing to get the help, then I would rather see somebody in an abusive situation not be in it anymore. And if that means divorce, so be it. Taigi nepateisina skyrybų, bet kartais būna tokios situacijos, kai kažkas santuokoje patiria smurtą, ar tai būtų emocinis, ar tai būtų fizinis, tuomet geriau juos matytų tokioj situacijai, kuomet jie nepatirtų to smurto ir jeigu tai net reiškia skyrybės, tai tegul taip ir būna. Srila Prabhupada did not condone abusive relationships. Taigi Šrila Prabhupada nepateisino smurtaujančių santykių. And I don't either. Ir aš taip pat tokių santykių nepateisinu. Anyone else? Dar kažkas? Okay, here's a controversial one. There's people raising their hands. Oh, okay. There's two men right there. Whoever gets the microphone first. Bet vis tiek, jeigu žmonės būna su tokiu daug metų, pavyzdžiui, 20 metų su tokia, po 20 metų įsiskiria, dėl ko po tiek metų skirtis reikia, kai jau reikia 50 vienas kitą pažįsti, kam čia skirtis, o kodėl jie taip daro. He's asking that sometimes we see that people can be married for 20 years and then they decided to divorce. So why is that happening? Because after that many years, they probably know each other very well. So what's the point of getting divorced? A lot of times it's because they've neglected to invest in that emotional bank account of the relationship. Tai daugelį atvejų dėl to, kad jie neinvestavo į emocinę sąskaitą tų santykių. If you think of a relationship like a bank account, you can either be making deposits or withdrawals. Taigi, jeigu jūs galvojate apie savo santuoką kaip apie banko sąskaitą, tuomet jūs galite daryti įnašus arba išsiimti pinigus. We're emotional beings, so we can only tolerate so many emotional withdrawals. Taigi mes esame emociniai sutvėrimai ir mes negalime toleruoti tiek daug tų pasiėmimų iš to. When for so many years someone feels so unappreciated, so neglected, so unimportant. Ir kai daugelį metų kažkas jaučiasi labai neįvertintas, tarsi nustumtas iš šoną ir nesvarbus. That's not really a marriage anymore. Taigi tai jau nebėra tarsi santuoka. It's like two roommates who don't even like each other. Tai yra tiesiog kaip du kambariokai, kurie net jiems vienas kitam net nepatinka. So the idea is wherever you are in your relationship right now, today, you can make it better. Taigi idėja tokia, kad kur jūs bebūtumėt savo santykius šiandien, jūs galite tai pagerinti. Make lots of deposits and stop making withdrawals. Taigi padarykite kuo daugiau įnašų ir neišsimkite iš tos sąskaitos. Tell your spouse how much you appreciate them for, and then fill in the blank. I appreciate this and I appreciate that, and thank you for doing this and thank you for doing that. Ir pagalvokite ir galite užrašyti, dėl ko jūs vertinate savo partnerį dėl to ir dėl kitų dalykų. Do that every day, and by doing that, you'll create a culture of appreciation. Ir darykite tai kasdieną ir tuomet jūs išvysite tokią įvertinimo kultūrą. And then we'll see less divorces. Sorry? And then we will see less ir tuomet divorces. matysime vis mažiau skyrybų. Okay, did you want to take that other question? Oh, we have another? Yeah.
Thank you so much for this inspiring talk. Seeing both husband and wife delivering the talk is very inspiring because they're dynamic. My question is regarding a comment that Mahatma Prabhu just gave up regarding the gap. Sometimes the difference of Krishna consciousness can generate conflicts. And so I'd like to choose an element, for example, when someone is like water and another person is like fire and only steam comes out. In such cases, would Krishna consciousness help? If not, what would you advise? Taigi yra klausimas, kartais matome, kuomet yra labai didelis tas tarpas, tarp tų nesuderinamumų, tarsi vienas yra vanduo, kitas ugnis ir tiesiog garai kyla, tai tokiais atvejais ar Krishna sąmonė padeda? Krishna consciousness will help, but the way we understand Krishna consciousness may make it worse. Tai Krishna sąmonė padeda, bet taip kaip mes tai suprantame, gali ir pablogėti. I'm the man, just do what I say, it's there in Shastra. You're just supposed to be a submissive, chaste wife, and so that's the end of the discussion. Taigi, aš esu vyras, tu turi būti nuolanki žmona, turi daryti tai, ką aš pasakiau, ir tai yra diskusijos pabaiga. One time a devotee was reading that in Prabhupada's books, and he said, Srila Prabhupada, does this mean my wife should do whatever I say? Taigi, vieną kartą atsidavęs, tai skaitė Šilos Prabhupados knygose ir sakė, kad ar mano žmona turi daryti tai, ką aš pasakiau. It looks like that. It can look like that, right? Gali taip atrodyti. And Prabhupada said, you should be so arrogant to think like that. Ir Šila Prabhupada pasakė, ar tu turi būti toks arogantiškas, kad taip mąstyti? So it's like Janava was saying, the problem is always when we're this instead of this. So we can always be this, or we can always no, it's my way. That's where so is this Krishna conscious or is this? Taigi problema tuomet. Sometimes we think this is. Kuomet mes galvojame, kad tas mušimas. Or more like this. Ar toksai mušimasis, ar nuolankus toksai požiūris. I'm the man. You're the woman. And so the woman's like crashed in the ground. Ir tuomet aš esu vyras, o moteris tarsi į žemę įkalta. The man is always right. Vyras visuomet teisus. Krishna consciousness means compassion. That's going to help. Of course. Krishna sąmonė tai reiškia atjauta ir žinoma tai padės. Tolerancija. Ir tai padės. Responsibility. It's all going to help. Atsakomybė padės. Yeah. Okay. Just checking. Yeah. I think it's misapplied Krishna consciousness. That's the problem. Tai yra tiesiog neteisingai pritaikyta Krishna sąmonė, tame yra problema. This devotee, Sureshwar? No. Sureshwar Prabhu. I don't know if you know him. Prabhupada disciple. He said, we have the best philosophy and we have the worst application of it. Taigi, Sureshwara Prabhu, Šilos Prabhupados mokinys, pasakė, kad mes turime pačią geriausią filosofiją, bet turime patį blogiausią jos pritaikymą. If it says something in the Shastra and you apply that and it's not working, then know that you're not applying it correctly. Ir jeigu Šastra yra tai parašyta ir jūs bandote tai pritaikyti, bet tai neveikia, tuomet supraskite, kad jūs tai pritaikote neteisingai. Did that answer the question, or do we? Ar tai atsakė į klausimą? I would say in theory, yes. Thank you very much. Taigi, sako teorijai, taip. There's another question. But in theory, that's not so good. Yeah, so... Because of the incompatibility, the practice becomes difficult. Yeah. I mean, I think that, incompatible people, if you will, can live together in harmony if their lives are full in other areas. If you are relying on your partner to meet all of your needs, emotional, psychological, intellectual, physical, you are trying to make them Krishna. That's the hole in the heart only one person can fill, and that's God. And
Oh, Taigi nesuderinami žmonės gali jie kartu gyventi, bet tuo atveju, kai jie nesitikė visko iš kito žmogaus, kad jis patenkins ir emocinius, ir fizinius, ir dvasinius poreikius, kitaip tariant, nestatys to žmogaus į Krišnos padėtį. You know, in modern society, we have made marriage and partnership and what that means so high. The expectations are so high. Taigi dabar šiais laikais mes labai iškėlėme didelius reikalavimus ir lūkesčius dėl santokos. Valentine's Day and anniversaries and vacations and Valentino diena ir ypatingos sukaktis ir atostogos ir panašiai. we're just all conditioned souls, so we can't be as much as the other person would like us to be, Tai nor mes- can they for us. Mes esame tiesiog sąlygotos sielos. So I think we all have to really get real and lower our expectations, first of all. Taigi pirmiausia, mums reikia būti tikriems ir šiek tiek nuleisti savo lūkesčius. What's And- the statistic? How good marriages disagree? And then the other thing is find other areas of your life to fulfill you. Ir taip pat kitas dalykas, kad galite rasti skirtingą savo gyvenimo sritis, kurios jūs užpildys. Hobbies, and I'll just go through the list, you know, devotional hobbies and going to the temple and your seva and friends and community and connection and all the things that sort of, you know, light your fire. Tai visokie hobiai ir draugai ir atsidavimo tarnystė šventykla ir visos tos veiklos, kurios tarsi jūsų vidinę ugnį pažadina. And just, you know, as long as the marriage sometimes is just, it's good enough. Ir kartais santuoka tiesiog yra pakankamai gera. We all have like different kinds of karma for marriage happiness. Taigi mes visi turime skirtingą karmą dėl santuokinės laimės. And some of us have really good karma for it and some really bad, and most of us somewhere in the middle. Ir kai kurie iš mūsų turi labai blogą karmą, kai kurie labai gerą, o dauguma iš mūsų yra kažkur per vidurį. And then the other thing is put more emphasis on what you can do to make the marriage better and to make yourself better instead of expecting it to come from them, which may never happen. Ir ką galite padaryti, tai fokusuotis į save, ką jūs galite padaryti, kad pagerinti tos santykius ir save, o ne tiesiog tikėtis tai iš kito žmogaus. If two people are dedicated to making it work and willing to use all the tools to make it work, it's probably a 90% chance it's going to work. Ir jeigu du žmonės yra pasišventę tam ir nori viską padaryti, kad tai veiktų, tuomet tai ir veiks. I can't say 90, but more than 50. Taigi daugiau negu 50%. She works with a lot. More than She 50. works with some hard couples. So I'll agree to that, more than 50. The point is, Your chances are much better. Like, why would you get married if you're not dedicated to making it work in the beginning? You know, it doesn't make sense. Just so you can enjoy life. That's not the reason to do it. Kodėl iš viso tuoktis, jeigu nebandote padaryti tos santuokos sėkmingos, kad vien tik tai tenkintis gyvenimu, tai koks to tikslas? Because Bhaktin Yeva came to the temple and she's got blonde hair and blue eyes, and now I decide, I guess I should get married. That's not the reason. Ir dėl to, kad kažkokia baktinė, kuri turi šviesus plaukus ir mėlynas akis ir dėl to nusprendėte, kad reikia susituokti, tai nėra gera priežastis. I'm not a responsible man. Ir aš nesu atsakingas vyras. I don't understand women. Aš nesuprantu moterų. I'm kind of lazy. I don't like working. Aš esu tingus ir nemėgstu dirbti. I've got a lot of bad relationships and I've got a lot of psychological issues, but Bhaktin Yeva has really nice eyes, so I'm going to get married. It's not going to work. Taigi aš nemoku kurti, turėjau daug nesėkmingų santykių, nemoku jų kurti, bet ta baktinė turi gražias akis, tai dėl to reikia susituokti. So if we check the boxes, commitment, responsibility, investing in the emotional bank account, etc., it's
good chance it'll work, right? Ir jeigu pažymėsime tokias savybės, kad įsipareigojimas, atsakomybė, tuomet yra daug šansų, kad tie santykiai veiks. What time are we supposed to end? Now? Yeah. Yes. Raise your hand if you're meditating on that. Yeah, if you're meditating on the soup, raise your hand. Jeigu medituojate į Prabhupados sriubą, pakelkite savo rankas. One thing that takes like 1 minute, I thought. Okay, I just want to do one exercise that just take like a little meditation for like 1 minute. Padarysime tokį trumpą pratimą, meditaciją. So I just want you to think of how you feel when you're really angry or really upset, and how you might speak to your partner that way. Yeah, close your eyes. And I want you to think of like a song, a really horrible song, like a rock and roll song, or just some yucky, angry-ish song that you have maybe from your past or whatever. And I want you to just feel it in your whole body and connect it to how you just want to yell at them and get angry and defend yourself and criticize and point out things about them that you don't like. Just take a minute and fully immerse yourself in that song. Užmerkite akis ir pagalvokite apie kažkokią dainą. If you don't know a song, make one up. Kurio yra daug horrible, distorted music in the background, you know, all those loud guitars and other instruments. And tokia pikta tarsi daina, kuri nėra labai harmoninga muzika. Jeigu nežinote tokios dainos, tai galite sugalvoti arba gal iš praeities kažką žinote ir pagalvokite apie tai, kai pykstate, kaip jūs elgiatės su savo partneriu, ar norite save apginti ar kaltinti ir panašiai. Notice how it feels in your body. Ir pajaustite, kaip tai jaučiasi jūsų kūne. Okay, just notice how it feels in your body. It's practically like toxic. And you know you could hurl insults and horrible things at your partner. Ir tai tiesiog tas jausmas toks tarsi toksiškas, kad jūs galite numesti tos visus įžeidimus savo partneriui. Now I want you to turn that music off. Ir dabar noriu, kad jūs išjungtumėte tą muziką. And now I want you to think of your favorite calming, beautiful, peaceful, inspiring bhajan or song or instrumental that just fills you with feeling so good, so calm, so chilled out. O dabar noriu, kad pagalvotumėte apie savo kažkokį mėgstamą bhajaną ar instrumentinę dainą, kuri rami ir jūs pripildo gerų emocijų, ramybės. And just let it wash over you and through you. Ir leiste, kad tai tiesiog per jūs tekėtų ir nuplautų jūs. You might notice how your breath is just slowing down and changing a bit. Jūs galite pastebėti, kaip jūsų kvėpavimas nurimsta ir keičiasi. The whole physiological body changes from toxic to very calm and peaceful. Taigi jūsų visas kūnas, jūsų fiziologija keičiasi iš piktos į labai ramią. And now imagine if you went to your partner to say the same things, but in this mood, with this music playing in your internal sound system. Ir dabar įsivaizduokite, kad tarsi nueinate pas savo partnerį, pasakote tuos dalykus, kuriuos norėjote pasakyti, bet su kita muzika, tokia rame. Just take a minute to notice the difference. Taigi pagalvokite minutę ir pastebėkite skirtumą. Okay, so now you can open your eyes. Dabar galite atmerkti akis. Thank you everyone for staying with me. So that's the music I want you to hear when you need to talk to your spouse about something. Not the other music. Taigi tokią muziką noriu, kad ir jūs girdėtumėte, kai jums reikia kalbėti su savo partneriu, o ne tą kitą muziką. And if you feel that other music starting to come up in you, if you feel like you're going to turn that channel off and bring in that other soundtrack that fills you with a kind of sense of peace and control. Ir kuomet jūs jaučiatės, kad ta kita muzika tarsi kyla, jūs pastenkite tai išjungti ir tuomet grąžinti tą ramią muziką. We have more power and control over ourselves than we realize.
Mes turime daugiau kontrolės, mes daugiau turime galimybių kontroliuoti save, negu mes patys tai suvokiame. So just set your dial on the right soundtrack. Tai tiesiog nureguliuokite savo muziką ties tinkamą dainą. And I'll just leave you with this one statistic statement and then statistic. The way a conversation begins is the way it ends. Ir noriu pasakyti tokį teiginį, taip kaip prasideda pokalbis, dialogas, taip jis ir baigėsi. If you begin a conversation with negativity in any way, jeigu jūs pradedate savo pokalbį su negatyvumu, bet kokiu būdu, you have a 96% chance that it's just going to go worse and worse and worse from that point on. Taigi jūs turite 96% tikimybę, kad nuo to taško eis vis blogin, blogin ir blogin. And you only have a 4% chance that you can actually repair that and turn it into something productive and good. Ir jūs turite tik 4% galimybę, kad tai jūs galėsite apversti į kažką produktyvaus ir gero. So just if you can remember anything, the way a conversation starts is the way it ends. So if it starts good, you have a 96% chance. It'll end good. No, you have a 100% chance. Oh, wow. Okay. But if you started bad, you only have a 4% chance that it's going to turn into what you want. That's what is amazing. It that you want? That's amazing. Taigi yra 100% tikimybė, kad jeigu pradėsite tą pokalbį gerai, jis ir baigsis gerai, bet jeigu pradėsite netinkamai, tuomet tik tai 4% tikimybė, kad tai iš to išeis kažkas gero, to, ko norite. Before you go, in the back, we have the Marriage Affirmations book. It's really helpful. Ir prieš jums išeinant, norime pasakyti, kad yra santuokos teiginių knyga, Marriage Affirmations, tenai gale ant stalo. Yashoda is ready to sell them to you. Ir Yashoda Thank you very much for coming. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Aš jau sakiau šiandien. In Latvian. I'm so sorry.